Açıp durğanla bizim birinci kence tayfanın kel жаңы жыл жарқырап аттуу бүгүнкү кечесин ачык деп жарыялайбыз. Салам айтам ушул келген жылыма, баарыңарга ак ниеттен жаркырап, келип калды жаңы жылым жалтырап, жакшы маанай ак үмүттү тартуулап, кел жаңы жыл маздап күйгөн ошогу, эмне ойлосоң орундалсын ошону, эски жылда кеткен болсо кемчилик, кетирбөөгө жаңы жылды тосолу. Куттуктайбыз балдарды, куттуктайбыз кыздарды, куттуктайбыз баарыңарды жыл менен ушул жапжаңы. Анда эмесе азыркы жалпы Ana mese balдар biz бүгүнкү бала туганын алган ырсактарыбызды айтып берели. Шайыр экен баары деп калсын бизге кубанып.
Теке бирден строчкаларын жактап да толуп жаткан. Кел жаңы жыл. Мene көрем ben. Gel жаңы жыл келе бер, тынчтык нурун себе бер. Бирге болсун биз менен, биздин ата энелер. Арнас. Арнас. Assalamu alaikum. Ey жапжашыл баласы. Boyu mendey kичине Карагайдын баласы. Аймактын Aylanıp biz balatını ırırdap bildeyli. Tutman duyacağımızı hep bildeyli. Alişa. Alişa. Söykündüsün, kucakta kadar. Söykündüsün jalpıga, kel жаңы жыл жарқыра. Жайната бер жеңишти, жандай сүйгөн халкыма. Алия. Men qara men. Keremet düz menen жан дүйнөнү жаңыртып, жаңы жыл бүт дүйнөнү жаңыртып. Ултай сырларды алып келип бизге жаңы жылдын жыргалды. Түлкü aldaganыңды койбойсуң. Ушуну менен мени үчүнчү алдап атам. Мен муну балдап кел. Мен деген шаярдан алып барам муну. Муну мен алайын. Мен жаныбарлардын баарын күтүп атат. Мен баарына алып барып берем деп айтып койгом. Мен менен барасыңбы? Мен да кошуп барасыңбы? Көрөйүн мен сен азыр алып Бас жаңы жылда жомоктор тирилет деп айтышат. Жаңы жылда тилектер жанданат деп айтышат. Амансыңбы балаты, амансыңбы жомогум. Бүгүн коркпойм бөрүдөн, бүгүн коркпойм түлкүдөн. Ана эмесе балдар, азыр биз Аяз ата менен Аяз кызды чакырып алалы. Gel жаңы жыл тезирээк, жакшы маанай күлкөйүн, тартуулансын батырак. Балдар, анда Аяз атага арналган ырсактарыбызды айтып берели биз, Gel Аяз ата. Хош келипсиң биздин бакчага. Түлкү менен кашкы жетпеди беле. Биздин бүкө немебизди подарка салган немелер жанагы капканы урдап кеткен турбайбы? Балдар, сіздер көрдіңізбі біздің қауырсы белектер менен? Я. Ималсың, көрмі? Ана қайшы кетіп Қачып кетейлі. Аяз атаның чоң қауыр қаяқты подаркасы менен. Я,
Melekler menen. Kana ki. Kim alıp aldı ya? Bizde topradan geri alacak degen. Ortaç geçmedi bizdeki. Kim alıp algan ya? Bu dönem kim hoş gerek? Bu neydi koydu canavarlar alıp barıp delik benim canıcılda. Ayaz ata, men birinci tapkamılım. Bu meniki oluşuyor. Sizler kalkayıp bağla. Sizler biz Ayaz ata göz gelatkanda sizler uğurdap gitmediler bi. Bu bizdeki. Çok karışık. Bu belekler degen baldardı. Baldar degen bizge öğür aytıp erişet lazım. Ayaz ata, Ayaz kız. Anda biz bir şart menen. Verelim elekti. Oyun öyle. Bakı sarı baldar. Biri. Bana kim oyun oynayıp baldar? Anda Ayaz Ataga arналган ырсаттарыбызды айтып берели. Ayaz katkан койнума жаңы жылым жаш жылым кирген үйдү кубанткан күлкү шаттык жакшырмын. Жаңы жылдык жасалган. Men qara, men. Ayaz ata, dostlar koybaydım. Men qara. Bir qara. Ayaz ata. Gel. Mayam iyi. Mirani. Sizler çoğunlar, bir çoğu qarap tursanızlar. Tam bir qara. Men qara, men. Biylep berişet bizge. Gelingler. Kana kızlar çırak. Gel. Motor. Kana kızlar çıra bilirler şekerler. Я узнала маленький секрет. Елочки не холодно зимой. Именно ты елочку, маленькую елочку, забирай к себе домой.
Bugün bizim bakçada жаңы жылдық майрам болып жатады, балдар. Var, ay болып алышқан тұрбайды. Балдар, бұл қойын жылы бізге аябай жақсы жылдардан болды. Тоқшылықтың, молчылықтың жылдарынан болды. Қана емесе балдар, біз қойын менен біргелікте қойын биін билейлі. Келгілер. Onun birleştirken. Balдар, bizim balatımız can baytılar ya. Balatını candıralım mı? Söğüt de çıksın. Ya. Söğüt de Ana çıksın. parça candıralım. Ya. Gel gel Balдар. Balatı can de baytaz. Kana? Bak. Kana. Balatı can. İyi. Balatı can. Balatı can. Hayır. Azamat var Balдар. Bunaki bağırma ve soğuk balatını da candırdık. Eli Balдар. Sürgüne karşıdan dedi işte alalım mı? Ayazata, buna siz bir bileğiniz, koldaray oysunluklardı, bile persitmeyiz. Azamattır. Çok rahmet. Biz beleklerdi Balдар batar atıp verirse. Біздің ұжыммен шаққан концертіміз аяғына шықты. Көңіл бұлаңыздар үшін чоң рахмат.